Thunderling FC. Long kick. Number 16. Area, the high risk area, Ray Osel. Number 14, 16, Chosang. Number 16, Chosang. Paya buka langsung goalkeeper ki. Lada Thunderling FC ki goalkeeper Hangsa ya buka langsung. Gol paya buka langsung. Shukchet langsung. Lada Thunderling FC. Kokap Sangbuch Chai Revayu Ball Shukchet Hasung DFC Lundu number 15 Thundu side change और अच्छा तालमेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों टीमें ये फाउल येलो कार्ड नंबर 13 Tindu Chosang Thunderling FC को येलो कार्ड मिला है आज चौथा दिन का पहला मैच में ये पहला येलो कार्ड DFC के खिलाड़ी के और आगे बढ़ते हैं लद्दाख थुंडलिंग का फ्री किक बहुत अच्छा ट्राई 21 नंबर लेकिन नंबर 18 टाशी Thundu 11 नंबर और क्रॉस करते हुए कोई है बहुत अच्छा मौका गवा दिया और गोलकीपर ने भी बॉल बहुत अच्छे से कलेक्ट किया Thunderling 시작이 tadi Thunderling ada boleh di Thunderling rugal ki tu nama jangan ni tu nama cuci lah berasa jangan orang jaje defense number of PMC clear ya pun gitu.
tunduling ruka ki jabun ko Messi ako ko kisi number to number chuma ne dos mashi Messi nyanga chobo chaso ta ini yang sunan ling shija ki koraba samje chemindo ingin shuba na sunan ling shija ki keeper Messi ako do tunduling shijaki tutu na bachunga Messi tapsi ako naso tadi ki chulo lo chinza tunduling shijala kugap tobare yuksa tanda poli ki sunamning shija shuji tunduling shija ki yapunga namba zo Messi yakudo yapunga shugena defense tunduling shija ki defense hal level player yapunga kudo through post take tapsi chesun de ine franzo ki lokwa mecha ora bala bal tata leso it's a big Messi goal ning jumulu so Messi hal level ning jumulu so lu nangeti tudu ni rukagi tudu angran chukchi rangi gol Messi ya bulu naso tanda bodula tunde dina shubaina tundu ning rukala gol chik sunam ning rukala gol ego kedo nasinge namba jogi Jabangala siyo de Jabangala namba jo Jabangala sirona tuling la gol chik sunam ning lego dos Jabangala tense de Tuduling FC, tuduling tudu number 2 bagi. Tadi ya sudah bersama lagi. Oh, yang dia gol niba. Oh, tuduling bukagi, tudu number 2 lagi, angkang 2 lagi, gol lunaso. Tunduling ruka ki sunamling ruka la pole to sunamling ruka la thadi ki chulo chin re pole de yang ga ta it's yang ga tunduling ruka ki yang ga gol chulo na so tunduling ruka ki angdan chipsi ba rangi gol Messi ya bulu na so
dribbling रुका गोल सुन था सोनाम निशिजा रुका ने गोल लेगो ने टिबेट टीवी के द्वारा फेसबुक में लाइव और लादा सोनम ने आगे बढ़ते हुए कोशिश कर रहे हैं डीएफसी रिलीज पास लादा सोनम के पास गेंद आगे बढ़ते हुए छोटे छोटे पास बना के 7 नंबर तुंडू कॉर्नर बहुत अच्छा बचाव गोलकीपर से तुडलिंग एफसी का गोलकीपर पेम्पत सिरिंग जिन्होंने बहुत अच्छा कुछ देर पहले सेव किया लंबे कद के गोलकीपर और लंबा किक तो समय भी आगे बढ़ते हुए फाउल और फ्री किक लदा सोनामनी एफसी के लिए और चौथा दिन का पहला मैच खत्म हो गया है।